Кайырлы кеш достар, калдарыңыз калай? Бүгүн биз Аккербез экөөбүз челлендж түзүрөбүз. Челленджибиздин аты мени тамактандар. Мен азыр өзүм көрмеймин, бирок Аккербезди тамактандыратын боламын. Бизбен бирге болуңуздар. Аккербез сен менен орнума отур. Экөөм былай жакындатып коелу. Кааласаң ауыстырып коюуга болот, саган айналдырып коюуга болот. Айналдырмайсың ба, ауыстырмайсың ба? Ауыстырам. Болды. Колпунай. Колпунайдын артынан кыяр жеген калай болот экен? Кыярдын артынан өрүп. Бул аскабактын дәнеги, семечки. Делаем что? Помидор ради бермеді оға? Қазір берем. Қайда? Мынау помидор? Какая вкусная. Я прикидываю жатым. Мына жақта біріншісінде оған қатты көп емес. Көп емес, аналда жаршы көп емес. Бірақ Құлпынай последний қалды. Последний Құлпынай.
Bir koy. Neçe kaldı fruktadan? Yoğuşuna. Kalmaz. Nasıl diyor? Ağzımda tığır atırsın oğlum. Çayna. Küçüğünü aldım. Sevinçli. Ama şu keseceğim. Senin kısım benim. Olmadı. Tek tarafını da ötedim. Anladım sana. Dostlar, sizlerge challenge'imiz unasa like basıp, kommentariy жазуды unutpаңыздар. Sağ болыңыздар.